Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jengkol guys, jengkol muda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin.
Wah, alhamdulillah ya guys ya, udah habis sisa sambal. Oke lah, mungkin videonya ya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe, oke? Dan jangan lupa juga guys di share, oke? Bye bye.